Hakashat suk munsim hasnong laj artet. Kabalalong haka arpuwe hadu arpulai tarik leber. Lami halempung syad hadu sanspa nyopun riungut ki teisoti bat ki rang masti. Ban ngu bandam blay na kabenta ki jingkur ku baro baki kun nyautrep kilayo amad hausnam balala. Kumjuru hakani ka syad kemen la kerpat di ublay nong bu nong tau ban kerku ya ka trei ka kta ka kamai ka ji bat ka kot ka khia krat jong ka jaj benriu baro ka wei ha uni usnam thamai. La sedang ya ka jing syad lenti nadu yeng jong umanat khelaj ulong kenyi bat urat ba ubala pen km biang ya ka pur ka siang syad suk mensim bat ya ka seng khasi hasnong laj artet syadu lempung syad. La sedang ya ka syad haka arpuwe, arpuar, arpulai leber arhajar arpusan. La yo ban pendep ya ka niam syad da iriu temen hoping kelan harangkat kiri rang ba, long kumi kun samla jaka seng khasi laj artet. La yo ya ka jingkren na i presiden syuaban sedang ya ka syad haka singi penkut da ka ba yami na yeng jong manat kelan bam kuai hadwar uble iba long irat ba banyalam ya ka seng khasi ka ba yeng hadu mentah. Kirang ba nongkit kam bat kinong yalam ka seng khasi kilong kemi long kpa bat kisamla samhoi rengkat ki khenarin kila penshir hem ya ka phur ka siang bat ka syat ka kemen baro lai singi. Kapenkut no ya kasyat ban ngiyo no ban penhap ya kalama niam ban nginsap pelipat haus niam aljar penriu kublai ya hi baro kublai ikibadan lang hangni kumapila ailat yang bangan sim bangan penial ini kalama niam jong kaseng ba ginong syat nong sen kublai sibon kublai si hangjar ngo yud lay try kenrat.